Good morning guys. For today's video, nasa lugian pa guys. Kapoy ko guys. Uy, tapos na po ako guys. Oh. Grabe guys. Nakapagod maglugit ninyo guys. Tingnan mo guys. Tingnan niyo po. Ayan. Ayan guys. Oh. Dami no. Ba? Oh. Ayan guys. Ayan. Ayan si Yoyong. Nag-ihap og lubi. Toink. Ayan Yoyong. Ihap lubi. Ihap. Ayan guys. Oh. Oh. Sister. Nga nag-video ko nga. Ako man yung YouTube. Tara guys. Tara. Di tapal dito guys. Oh. Oh. Pa guys. Oh. Oh. Hello guys. Kaya akong i-upload sa YouTube. Ayan oh, mga kasama ko malugi ay gagar daw gapog alot. Ayan guys. Oh. Puno kayong lubi guys. Oh. Tanawa guys. Puno kayo ang landahan guys. Landay oh. Kana may ganahan ako. Mababay. Yan oh. Diba? Ito pa. Dito ako guys. Dito kami oh. Yan. Di pa tapos. Yan oh. May! Sister! Yoyong o gatuwad. Eruli o gadalag tubig. Wag po, wag. Yan guys. Yan o. Yan si Esther o kusog kayo mulugi guys. Yan o. Nahiya. May-mayo. Dagan. Yoyong o. Call. Yan guys oh, di ba? Hiruli. Gwapong tawo. Nyarag mo mana. Oh, ayan. Ayaw na. Ay mo, paulay na sa tatan. Ayan. Oh, di ba? Tingnan mo yung sa. Ayan, oh. Kunti na lang. Pahinga muna ako. Ay, chuli oh. Smile. Yan, napod pa. Pahulay pa gani ko. Ane? Ane ra. Ayan si Esther, mabilis maglugit ng niyog. May oh. Ayan oh. May. Di, wato ba nga ito ni ibutang sa YouTube? Ayan. So, si Maymay o, nagugas yung kamot. Ay, kapoy ko guys. Ayaw kuya. Ano, hindi o. Sige, tago. Na, sige. Buang! So, yun guys. Buhay namin dito. Lugig, lubi. So, pawis. Dito ako guys. Yan oh. Yan, gusto ko guys. Ay, so pagod guys. So, ayun guys no. Kapagod ang buhay dito guys. Ayan guys. Ayun sila. Ayun guys. Ayun
guys. Pinagigid ang mga lubi guys. Ayan. Sila guys. Daghang kay bagol guys. Sana mga bagol guys. Ito sa pikas pagid guys. Tuwa na dito guys. So yan lang muna guys for today's video. Thank you for watching guys. Subscribe my YouTube channel, fil-amboy Vlog. Bye bye. Yahoo!